blokovi 61 do 64, nekada poznati kao spavaonica, a sve više kao trgovački centar i centar ostalih sadržaja. U ovoj priči, međutim, glavnu ili sporednu ulogu, kako hoćete, ima travnjak. Imamo ih dve vrste. Na jednoj strani je uređen koji se redovno šiša i zaliva, a na drugoj strani odmah pored neuređeni deo koji je ostao da živi svoj život obične livade. Rekao sam obične livade. Da li baš obične? Pogledajmo još jedanput. Livada, 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 znak. Znakovi pored puta, ali ne iz romana nobelovca Ive Andrića. Za koga je ovaj znak? To valjda mravi na livadi znaju, jer postoji priključna saobraćajnica, ali ona vodi sa livade i svakako ne može ovaj znak da koristi nijedno vozilo, osim stanovnici livade. Dakle, livada i znakovi pored puta. Za B92 video, ispod znaka, Vladan Milićević.